Mai ka way na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel Bicton Ray Night La May Thun Riu Taray. Asai April the recruit na tachat kum singne na juik na pungu. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the call. Infal April the recruit na Chennai. Manipur Legislative Assembly tuang BJP MLAs Chennai former Works and Sports Minister Govindas Konthausam resigna. Governor Ajay Kumar Valata Raj Bhavan Infal Khau. April tarik na Chennai Thursday tingzin ariu kanthi meeting khautai MLA nun tairui public interest concern lam khau parira kani kumna BJP late government high state khau ka siam dat khang permission tilau khang sanghoi kani February tarik na kathum kum singai na chi na pung khautai Manipur khau president's rule laukan tongi mitai chief minister N Biren Singh resign sukan metang rui in Tao state assembly high animated suspension khau laubam mailung khau government kathan ka siam dat khang katsang thu nai na bam tuangi MLAs nunta tan pat khang pressure ti kwang mi hai inbu kubami kumai lung khau tai People's Progressive Alliance Manipur rini zang sanai tuang ultimatum tina MLA nunta kaniu tuang lading in than na sapat khang ti thai kan tuangi PPAM leader Thokchum Sajuta Rui Tuesday nung tai MLAs nunta government kathan ka siam ni mai lam khau kaniu tuang fighting in than pat khang ti thai kan tuangi Tilau may kagalung khau kan yutong demand hai chulaw magit hai public signature campaign tat kai pinithe to na kapin kan tuang nge. Infal April tarik ru na Chennai anti-rabies vaccination drives ran na tat kai ba may lung khau Manipur khani by my northeast state nun khau si daw na kasan zuat may report hai inbu ku na ba may lung khau April tarik ru na Chennai nung saw khani si zan zuan ba may vendor Bamdir Ahalup Makha Lekai, Nambol Police Station, Bisnupur District Kauri, Si daw na Zuan Kang, Liu Guang Kadway Laumay, kasaw na vendor kay Pauta Nim Kanti, Northeast State Nun Kaw NGOs Azuri, Si Zantu Makhang Kani, Si Zan Zuan Makhang campaign ran na Tadbam Chongye, Nambol Kauri Nim Kan may vendor kay Pau, Zan Dai Ningthausam Suran Singh Tunakawi, Suran Singh Dai Ri Si Dap na Kasan Zuan Kang Liu Kuang Kadway Lau Maita, Police Ri Nim Kanjongi, Police Team Dai Ri Si Bangu Bora Khau Nim Lau na, Kapi na Kha Kapang Kathin Pat Kang, Supau Lau na Lauba May Ariu Kani, Kalam Pugut Mekan Kau Suran Dai Ri Si Pang Tai Kabam Bai Bai Thang Ri, Dangka Jingnai Pai Pung Khori Jing Padai Ngan Kang, Liu Kuang Lawi Kumna, Swang Min Lau May Si Zan Dai KG Kau Dangka Pai Tachat Kori, Jingkat Ngan Kang Zuan Bam Tongi Tuna Sakani Investigating Officer the Vendor Suran Khatni Si Pang Dai J MFC Infal West 2 Kau Tuesday Nung Dai Phungpat Kan Chwangi Mitang Magistrate Ri Suran ta Police Custody Kau Sang Pangu Bam Khang Ti Thai Kani Kumna Si Nun Dai Ri Animal Shelter State Animal Welfare Board Orompad Infal East District Kau Lau Kan Thi Tuna Cham Dai Ri Ti Thai Kani Churachandpur District Kau Rabies Rapian Kau Ri Mansai Kan Thum Thai Kan Mitang Anti-Rabies Vaccination Drive Sai Ran Na Tat Kai Bam Chwangi Kumna Police Nun Ri Si Suloi Me Nun Ta Phugut Bami Tuna Sa Kani Guwahati April tarik ru na Chennai Center Supreme Court of India Kang Central Forensic Science Laboratory Kauri former Manipur Chief Minister N Biren Singh don leak audio clips forensic analysis loi lau mai report seal cover launa submit supnithi tuna ti thai kan thi mi tong audio clips tai former Manipur Chief Minister N Biren Singh roi in time inun da Manipur latlu tipat khang katiwi tuna cookie organization for human rights trust roi Supreme Court competition phungku kanjongi kohor ri phungku law mai case hearing tat kaibam mitai advocate Prashan Bhushan ri represent suna tat kaibam jongi kumna kohor record ta monitor suna N Biren Singh tong leak audio tape lam khaw special investigation team ri prop sulau khang demand sukan jongi Chief Justice Sanjeev Khanna ri zai me bench ri hearing time tarik pungu thang zai ka swan padat Kan Chwangi, Lumnu Macham Thelaina, Solicitor General of India, Dusar Mehta Ri, CFSL report dai file subni tuna sakani, leak audio clips kautai N Biren Singh Ri Manipur Latlu Me kum singai ni china kathum khau, Maite community scheduled tribe status demands tuna kahau kan me kautai, Latlu tipat khang kathawi tuna case dai phungku Kan Chwangi, Manipur Latlu kautai Ri Mansai Phainai Riksruk in Buthai, Kan Chwangi kumna Mansai Jing Jing Ri Kaniu Kai Sam Galauna, Ri Pagdat Bam Gai Chwangi, Advocate Prashan Bhushan Ri audio clips the Supreme Court Kau Phungpat na Biren Singh tonglat bam tai disturbing conversation de kum na Biren Singh Ri Manipur latlu tipat khang kathau tong de tuna sakan chongi inbu na Prashan Bhushan Ri at Truth Lab analysis line na audio recording tai sarok rik secure na kathum to inchum the tuna agi kan chongi kum na analysis tai
traditional forensic reports kang swang sini lumnu mai di the tu na sa kan chongi tiki solicitor general to Sharmita Ri truth lab findings sai lum kang ma gi ka siam pa mai audio tape de tu na sa kan chongi mi tang the Supreme Court former CJIDY Chandrachuk Ray Chai May Bench Ray cohort da audio clips trong authenticity dai proof ka zau na phungpat khang direction ti lau kan chongi Supreme Court un direction dai lai na bushan ri audio tapes dai CD format ka file sudat kan chongi kumna case dai legal scrutiny suran gutna bam chongi Ukrul April tarik rut na chanai Ukrul district tuang nam sangching le lungrai pung ka khau ram zanglat kai khori kan khat thai kan thi kumna gan thum ka biu kan thi law and order situation nai mi sangroi additional district magistrate Ukrul district roi prohibitory order sangching khatni lungrai phung tang tuang jurisdiction goi khau lau kan thi nam kanai ka khaulat kai khori thai kan metai ramyon rk kating kum tam ru na churuk son of ramlung rk sangching namai kabiu kan menun dai aron rk kating kum tam ru na churuk son of ramlung rk Joseph RK katingkum ringuna padai son of late Alunglang RK Khani Peter RK katingkum riksanai nikatum son of late Mangfangjari Kanyu Goi dai Sangching Nam Khauri Prohibitory order dai BNSS kum singnai ni chi nakatum section pai ka riksaruk nakatum tuang subsection khatbang khaupat tuangi order dai additional district magistrate Ukru Poli makan resign sukan tuangi thau ku mai rinau swat my funerals khani bai mai khum ngai tat kai ni mai na ye thai written permission superintendent of police Ukru district kho la rai ni nai tu na ti thai kani kumna authority renew law mi tang na ri tat kai khang sa kani mi tong order dai din ringam ka mai STM Ukru executive magistrate ri sangching le lungrai pung tang nam kanai ton jurisdiction goi na khau zausin khang hilau kan ne New Delhi April tarik ru na chanai Manipur MLA Street na chanai ri Prime Minister Narendra Modi khani Union Home Minister Amit Shah da government kathan kasiam dat ni melam khau ariu khang karam bam thi tuna lumnu mai cham ri ti thai kan the lumnu mai cham thai lai na MLA asak hai central leaders da appointment la khang Delhi khau camping subam thi tuna sakani mi da khau NPP Manipur President Y Joy Kumar Singh ri chamla mi khau sa indaw kan me khau mi tuang chamlam khau kamai thu thai mage kumna government kathan kasiam dat khang demand sumai khau NPP MLA su kazau mage tuna sakani ningdaw lanu we Manipur khau Constitution dong article phai thum ringuna charuk bang khau February tari rutna kathum khau tai ri president's rule law kan chongi mi tai chief minister N Biren Singh ri katong post ka resign su kan mitang ri ye Infal April tarik rutna chanai Mark Thangmang Haukip self-declared Government of People's Democratic Republic of Kukiland dong Presidente Samaipu dai bel khau release to laukan metang asat ma khau Manipur police ri nimdat kan the Mark Haukip tong case dai National Investigation Agency Infal West ri chau gutbam tongi Haukip dai India khori ka langpat khang karam latna Indian government da ri sukhang suwi to me charge khau nim kan tongi data NIA custody khori impat laukan metang nimdat ka loi kan metai separate case khori ye to na sakane Mai ka kwai na khang Rongmei Gospel Music Association ri in the garden a person week him sing hai asai April tarik ru na ta chat kum sing nei na chi na pung Good Friday khau chamda lo na bami ka gan reading zen khwang charuk khore khwang ta chat ngan ka bam ri Emmanuel Baptist Church Tamenglong Tit hai mai Good Friday tong suti nai mi sang ri April tarik ru na chakyu Saturday nung tuang the Gaanphiu mail issued hai pa ni tong ram thi subscriber goi Rikhang Samlau Khang Zangwei Ye by editor the Gaanphiu Mail. Tamenglong ting nai loan. Gin ki bu tarik ru na tachat kum sing nei na chi na pungu. Lao chuan ting rai na ye. Kalan ting zin muang na ye. Zing bang ting rai na ye. Gin ki bu tarik ru na chakyu kum sing nei na chi na pungu. Lao chuan muang na ye. Kalan nai na ye. Ting zin muang na ye. Zing bang ting rai na ye.